Lok Sabha MP Richard Vanlalhmangaiha chuan Mizoram KVI Board MKVIB Office Meneko ami atlo MP hi MKVIB Chairman Pulal Remlianale Chief Executive Officer PJH Lalbiak Lianale Officer dangten anlodong songa MP chuan Central Lama KVI malak na project chi shang a thei phot chuan alo bo zui sakzel turle nasale zwala Mizoram tana changkai tur project siama malaturin afui MKVIB hian and Training Center Multidisciplinary Training Center MDTC Zemaboka Mizo Chalai mi sang thum zakwa somriat palit chuang thiamna alo pe chuak to a kumsang khat zakwa somriat paruka changa kumsang ni thleng khan loan le grant an pek zong zong hi cheng noi sang sari za sari somthum pasari le point som pasari ani Lok Sabha member Richard Vanlalhmangaiha vo in khan Miniko Mizoram KVI Board Office atloa an nathotele malak na a enfia Richard Vanlalhmangaiha Mizoram KVI Board Office atlona ahian Mizoram KVI Board Chairman Pularem Lianale atho puiten lodong songin an natho dan lo shilfia anin komna ahian Richard Vanlalhmangaiha chuan KVI malak na project shang chu Central Lama athei phot chuan abo sui sakzel tur thu asoya KVI hotu te chuan Mizoram tana changkai tur project siama malazel turin afuyani Mizoram KVI Board Chairman Pularem Liana po in Mizoram KVI Board chu tualta puan le industry te now choi nung tur le thalai te thiam na le ezon na an nei theina na buat sai te loan pung claim zo ka industry lama tuimi te chanpui tura din an ni thu asoya mitam takin corporation companies act noya din tenen in ang khata angai thin chu poi ati thu asoi Mizoram KVI Board hian Zemaboka and Training Center Multidisciplinary Training Center a Mizo Thalai mi sang thum zakwa somriat pali chuang training an petoa tuna hian district shanga training center nei turin ma an lamek bokani Lok Sabha MP Richard Vanlalhmangaiha chuan vain khan Mizoram KVI Board pisa miniko mi chutlo in KVI malang na shangte an clear ho Lok Sabha MP Richard Vanlalhmangaiha hi Mizoram KVI Board Chairman Pularem Lianale Chief Executive Officer PJH Lalbiak Lianale Officer dangten an lodong songa Chief Executive Officer PJH Lalbiak Liana chuan KVI din chante soin Assembly Act nuaya din ani dan tele tual tapuan le industry te now choi nung tura ma an lak dan tele loan pung claim zo ka industry now din tu chanpui an ni dan te tar langa MP Richard Vanlalhmangaiha po in MKVIB chu Mizoram tana changkai tur project siam lama ma lazel tur fui na theina china sarkar lai pui lama an mamote lo bo zui sakzel tur thu asoyani do ten siam theula kulaya ministry sangkha zui angai po in ane a background ne na min chi fia kan tianga ati kha chonin keichu ka in hong ra kulaya mun hi azau zongin thirin a Mizoram thalai tan engtinge KVI hian na kan thoze la ka mi sang thum chuang ezona kan ngai to sak to ai tam kha ma chok kan nei tu ni kan ilian zel tu ni ti kha ril ra puila thome